Amasa takin ngai thatu hai in reng in chibai kabuk cheu hi All India Radio Charitanpur FM megahertz wale pakhat point palian thoka huin thlasuk zingkar chanchin tharani thadoni ni sang ni som ni voitu ka chanchin lakhom tu le pung tu Olivia F to sing amasan chanchin tlangpui COVID-19 matonga Shanghai compensation ding state cabinet in final vattading MHS officers transfer and posting order Charitanpura mi pathum andam felnokta ARLE SWF in rule suk an changpui Kenal suk filein kugadama in thok tuiput law COVID awareness Minister TH Biswajit in Yan passbook at Langzar Tuhin Sanchin Kim Changin Timin Ngai Thangai Ti COVID-19 matonga Shanghai compensation ding state cabinet in final vattading Manipur Chief Minister Biren Singh state a COVID-19 dona konga amatonga chang media person hai changsa in hi nat na leya thi na tu khai jang na dom na scheme chu sukfel vat anita ding thu thotan ni khan ashel Biren hi jang na dom na scheme dong thei ding hai chu COVID-19 dona konga changve police Sarkar thok to civil society organization volunteer high and needing to ashila amatonga chang healthcare worker high tadingin central sarkar chun cheng laksom nga scheme alo pung daita ani minister Thenkhat khoma healthcare worker high baka hi dona konga amatonga changve high jang no dom na ding chu simve dingin proposal an sim thu media persons sin thona leya COVID-19 lokai pala thina tuk an chun lak nga lak som jang na dom na pek an ni ding thu CM chun ashil hi chung thua hin matonga Shanghai jang na dom na ding lak nga lak som scheme chu cabinet in thutlung na sim tumwat kan ti in bireni nashil thotan nia editors guild Manipur le all Manipur Working Journalists Union high in proposal and sim na Chief Minister in Adonna hing ang thutim hi asi mani MHS officers transfer and posting order Manipur Sarkarin Jun Nikhat Sang ni som hi a MHS officers transfer and posting order and su dung zuin Dr. James Kup Khohaw to thang MO PHC Saikot Chun Remrut na thar nok ma pau MO in charge PHC Saikot Sin Lochel Chan Ngalati Tuta Medical Superintendent District Hospital Sin Chelai Dr. Lazui Tlongi Chu Senior Specialist Kaini DH Charitanpur Sin Chel Dinga Son Ani Chun Dr. Phirthang Lin Boshil DMO Charitanpur Chu DPO NVBDCP Perzol Le In charge CMO Perzol Sin Chel Dinga Road Ania Dr. T Nengkhan Mang Senior MO DH Charitanpur Chu District Malaria Officer Charitanpur Dinga Road Ani Dr. Paulun Mang Vaipei Senior MO DH Charitanpur Chu DFWO Charitanpur Dinga Road Ania Dr. Zamthian Lal DFWO Charitanpur Chu Senior MO DH Charitanpur Le Deputy Medical Superintendent DH Charitanpur Dinga Road Anibok Hing MHS officers high hi ansin tharding rota zomngal dinga imshit tir anni transfer and posting order hi Soimin Lian Lengen Deputy Secretary Health and Family Welfare Government of Manipur in Governor Minga Jun Nikhat Sang hi som hi akha order ansu ani Charitanpura mi pathum andam felnok Charitanpur administration in Twitter fethenga COVID-19 status update apek dungzuin Jun Nikhat Sang hi som hi khan Charitanpur district ni pathum COVID-19 test an negative lein district sunga COVID-19 a in thokdam fel chu mi pali an tlingta district sunga test thotapo sang ni som thum pathum result mu tapo sang zale som saripaku chulaya sang le zale som nga pari thai chu negative anni COVID-19 control room report dungzuin Jun Nikhat Sang hi som hi khan Community Quarantine Center Shanshan Haya CMO Mobile Sample Collection Team in Mi Zahile Somga Pasari Hai Sample and Laka
community quarantine center shan haya zani khan mi zale somnga pakhat insuk tir anni AR le SWF in rule chuk an changpui nei som thum sang hi som ni zanting dar sari le chan ve vel khan tlangwal lal thang kum som hi mi Senate colony silma charchan pur chu bufa khop tul asuk huna lampui sira in thoka hung suk rulin akeringa achuka Safe Wildlife Foundation SWF in fit tir ani hnungin SWF hai thot langpui 25 Assam Rifles han rule tour thatna dam doi an peka nei ni som thum pakhat sang ni som ni zingar khan hospitala in thok in ting in suk tir ani achuk tu rule hi fit nga le point sari vela sei ni in anshil Canal suk fai le in Kugadama in thok tuiput lo Kugadam left side main canal suk fai na sin tho ani le in chun ni khat sang hi som hiya in thok khan Kugadama in thok charchan pur khapui sung tuipek na chu suk chol ani Canal suk fai na hin chun ni thum sang hi som hi chen a oil thei ni in Public Health Engineering Department PHED Charchanpur Division Sun Anshil. Report in Ashil Danin left side main canal hi PHED Charchanpur Division in tui supply ding anlak na el saw ni lawin leilet pariza ni vel in na ani lein canal poimo takel ania kumtin nei thato vela sukfai lak ania sin khom tukum chu COVID-19 shileng lein kumdang angin sukfai na sin antanin matheino ni in PHED Charchanpur Division Sun Anshil. Kedal sukfai na hi PHED Charchanpura in thok. L. Paulun Muang, Assistant Engineer le Lalring Dik SO Han anva enfela. Canal sukfai na zaw ani ma chu khopui sung tui sukput ani no ding ni in Anshil. COVID awareness Many som thum pakhat sang hi som hi khan District Headquarter Village Authority le Christian Fellowship Church CFC Tuibung Changrol Han COVID-19 le inzomen awareness campaign an hui hota District Headquarters hum sunga in thok ni som ku vel an changa resource person in Dr. James Tothang MO PhD Psychot le Dr. Paungam Haukip zoologist hai an chang Minister TH Biswajit in Yarn Passbook at Langzar. District Project Manager Hai Fishinga State Apun Khong Tu Hai Kuma Semding Yarn Passbook to Textiles, Commerce and Industry Minister TH Biswajit Singh Chun Zanikan at Langzar. Hit Langzar na hun hi Sanjan Thonga official quarter a nei in Zanita Face Khat na hin Yarn Passbook sang singkhat tlangzar ani thu Biswajit chun ashil hi scheme fesheng hin pun khong tu hai chun subsidized rate in pat an mo thading thu shilin hi kar nei tu hai chun 20% subsidy in pat an lak thading thu ashila state sunga pun khong tu hai chu hi kar nei na ding hin injik lut ding en yen na asim hi thil hi state sarkar handloom and handicraft delivery system bozuina ani ti nashil Ashil peina chun state sarkarin lockdown laya pun khong tu hai changpui na dinga yan passbook hi abut sai ani albaka khosak na thalem an nei the na dinga tho ani thu ashila agriculture.tua handloom chu state mi pui hai khosak na ding simpek tu ani thu ashil sa jun ni thum chen peklut thei COVID-19 shileng le inzoma community quarantine center hai en kai tu ding healthcare professionals training rosa nurses le paramedical staff tulsung mi lakthei dinga director of health services Manipur in CMO hai thuneina apek dungzuin in hitna nei han jun ni thum sang ni som ni chenin CMO office zikin
hi na le document poi mo hai pek lut thei ni ngati pre primary teachers in post zale som hi school fagat han si mission nuya school shan som ruk haya thok ding pre primary teachers in post za som hi lak niding in commissioner education school government of manipur chun meni som thum sang hi som hi khan governor mingin order an su thakata lo chu singkhat sanga ni ngati ti in nashil treasury office case dc Churchanpurin member pathum umna committee an din meni som hi paku sang hi som hi khan sp Churchanpur office campus sunga treasury office thok tu then khatin pension lekha suksel na dinga ZINGSANG hi an ngen leya in sel buina na satak plung thu social media haya na sataka thedar ani le in zom khan Mr. Pawan Yadav Deputy Commissioner Churchanpur chun nei ni som hi paku sang hi som hi ma khan thil dan switching to dingin member pathum na committee an din hi committee chairman dingin khai kho paw ngai te assistant commissioner road ania member dingin Ms. Hesby Haukip additional SP le Mr. Prince Konsam treasury officer high road ania treasury office thok tu then khat thil tho andik le andik no switching na neyanta jun ninga sang hi som hi chenin until modan report an tek ding ti ani Dr. Charlton Linamo in Pentecost Day amangpui Tipaimuk MLA le PSC chairman Dr. Charlton Lin amo chun limta pathin ni me ni som thum pakhat sang hi som hi khan Terzol District Quarantine Center Engedi Camp and Retreat Center Gelzanga chu Pentecost Day ahang mangpui tol hi hona hin Pastor Alan L. Chick in pathin thucha arong bolna nein Pentecost sermon ashil Wai sun pathin ni quarantine center ai ma Pentecost ni ai hit ngai koi mo tak harau ding lem tin to tin su Krista hi pathin nau pa le sandam tu le Jesus apo male so koi mo tak an enge kom voi su ni lai muna ma lin lu ma thai lo ui lai kum khani lai ma engam ni guna mai mai hit no Kristi in sunga ting tu ni ngai ana to apo mo tak Jesus Krista hi lalle sandam tu le wan kum doya mi ming sak vai sandam tu dang man no Jesus Krista hi sandam tu le tu tharau thing tin tho ne tu ai lu ri la vai tu ni Pentecost ni hin tharau thing ni nei lu ri la tu le tin thar pe tin na lalpai hun mangna Dr. Charlton Lin amo chun quarantine center mek mi zale somko pasari hai neding vokpum khat ateka New Testament Bible English zanhi le for Holy Bible pahi in hlanna aneya quarantine center mangding PA system khom an hlan sabok Terzol DCP Manmon Singh le Terzol CMO Dr. Pierre Thanglin Bushil hai khom hi hun mangna hin anchang Minister Hangkhan Lianin Task Force mangding PPE apek District in charge Minister V Hangkhan Lian chun meni som thum pakhat sang ni som hi zanting khan District Hospital Task Force mangding in PPE full set somruk hand sanitizer zahile goggles midvar set I mani zata pek hing mang ruhai hi Dr. Lozui Tluangi Medical Superintendent District Hospital Churchanpurin alodong song ole tuta pokha voitu ka chanchin thar ei pungle engai thak thei hai chon lo nita ngai thatu hai sun hun mang in hoi seng ro